Start with the reaction of the driver. Right now, we're really not there. The focus is just on making sure that we do the service, we support each other as a family, we hold each other's hands. We will deal with maybe the news or feedback of the driver later. It's not important. He is important, but right now we just want to focus on this. Naledi, 15-year-old, just started grade 10. We were excited about the few coming years of her life, especially getting to matric. She was the light of the family. Like her name says, Naledi, she was a true star. Bubbly, loved by her cousins. Everyone, as you see behind me, we treated her like a very last born. There were other kids after her, but she was always like the last born of the family. To everyone. Everyone had a pet name for her, you know. Every time we come home, the first thing that you want to see is Naledi. You know, you get to the house like, Naledi Day, Naledi guy, you know. Lebitso la ka ke Ruben Ditoi Mokgobo. Ke ngwana ke ngwana wa mtshana wa ka. O utlwe bohloko a ruka hore o kene kotsing ya koloi e bileng e nkileng bophelo ba hae. Re le family ha kore ha ya re thabisa ho tuto re utlwe bohloko bona. So re nahanne hore ka tsatsi le leng re kontsha ditholwana ho yena mara ka baka la hore modimo o phethile thato ya hae o re sihile o re tloelletse mara se ke se tshepang ke hore ke a tseba re modimo teng and ntho re kopa hore ha ife e le hore mokganni wa koloi habe e le hore o molato ke kopa hore molao o etse mosebetsi wa teng wa wona hobane ho dula ho bua ka dikotsi mohlena le mohlena mara ha ba phetse ka ho dula ba ntse ba kenya maphelo a bana ba rona tsietsing. Se re skopang fela gore ngwana o mong a keneng kotsing ena ya koloi ke kopa re malapa ao kaofela a tshidisehe ka gore ha ke tsebe re ke reng gore ha ke sana mantswe ha ke na ona.